Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moj današnji gost je dr. Semir Osmanagić, znanstvenik, avtor, raziskovalec megalitnih in piramidalnih nahajališč po svetu ter poslovnež, ki se je rodil v Bosni in Hercegovini. Do novembra lanskega leta je še izmenično živel in delal v Houstonu, ZDA in v Visokem. V Houstonu je bil predsednik proizvodne korporacije Med Company in holdinga Med Holding Group. Podjetje se je ukvarjalo z biološko predelavo odpadnega materiala. Konec preteklega leta je podjetje zaprl in sedaj živi in dela v Visokem, ki se nahaja 28 km pred Sarajevom. Leta 2005 je v Visokem odkril starodavni piramidalni kompleks, ki ga tvori 5 večjih piramidalnih zgradb. Pod piramidami se razteza 10 km dolga mreža prazgodovinskih podzemnih tunelov. Kmalu po odkritju piramid v Visokem je ustanovil neprofitno in nevladno fundacijo Arheološki park Bosanska piramida Sonca, ki vodi izkopavanja in geoarheološka raziskovanja. Od takrat dalje dr. Osmanagić intenzivno promovira delo fundacije, raziskovalni projekt Doline bosanskih piramid, Bosno in Hercegovino ter arheološki turizem po vsem svetu. Pred nekaj leti je po svoji zamisli začel oblikovati čudovit arheološko-turistični park Ravne 2 v Visokem, ki se nahaja neposredno pod vhodom v podzemne tunele Ravne. Občinski svet Visokega ga je leta 2006 razglasil za prvega častnega občana Visokega, sarajevski dnevnik San ga je za njegov raziskovalni prispevek v projektu Bosanska dolina piramid in vztrajnost pri dosledni promociji Bosne izbral za osebo leta 2007 v Bosni in Hercegovini. Maja 2009 je bil kot tuj član sprejet na Rusko akademijo naravoslovnih znanosti v Moskvi. To je ena najprestižnejših znanstvenih institucij na svetu z več kot 20 Nobelovimi nagrajenci. Od leta 2009 je član društva arheologov Aleksandrije iz Egipta, ustanovljenega leta 1895. V letih 2011-2012 je služboval kot profesor antropologije na Ameriški univerzi v Bosni in Hercegovini. Leta 2013 je ameriški kongres dr. Osmanagiću podelil priznanje za njegovo vztrajno pomoč pri izgradnji lokalne skupnosti v Houstonu in podpori priseljencem v Ameriko. Hrvaška akademija znanosti in umetnosti v diaspori s sedežem v Baslu v Švici ga je leta 2015 sprejela za svojega člana. Na prvi globalni konferenci o piramidah v Chicagu leta 2016 je za raziskavo piramid prejel tudi nagrado Amelia B. Edwards. Leta 2016, ko je v Bangalorju v Indiji potekal kongres Pyramid Spiritual Scientist Movement, so dr. Osmanagiću podelili listino z naslovom Diamant znanosti o piramidah. Skupščina Zeniško-Dobovskega kantona mu je leta 2019 podelila najvišje priznanje kantona plaketo ZDK za izjemen prispevek k razvoju kantona. Hvaležen sem, da se je odzval mojemu povabilu dr. Semir Osmanagić. Lepo pozdravljeni torej v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Kot sem povedal v napovedniku, z menoj ponovno izjemen, krasen gost, dr. Semir Osmanagić. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa, drago mi da sem ovdje. Hvala. Po študiju na Fakulteti za politične vede Univerze v Sarajevu, kjer ste upisali smer iz področja sociologije zgodovine, ste zagovarjali tudi doktorsko dizertacijo iz civilizacije Majev. In od takrat ste vsa leta potovali po svetu, nabirali izkušnje pri opazovanju in merjenju različnih piramid. Leta 2005 ste še živeli in delovali v Houstonu v ZDA. Kdo vas je povabil v Visoko? Kako je sploh prišlo do tega odkritja piramid? Pa u Visoko sam došao iz Sarajeva. U Sarajevu sam imao prezentaciju svoje 3 nove knjige. Tad sam pisao i na našem jeziku i na engleskom. I direktor muzeja iz Visokog me pozvao da dođem u Visoko. To je jedan mali muzej, ali ono što je privuklo moju pažnju, to je jedno uzvišenje. To su svi zvali prirodno brdo jer je prekriveno zemljom i vegetacijom. Ali ja sam gledao geometriju, oblik, 4 stranice, trouglaste stranice, 4 brida, 4 ivice, isti nagib od podnožja do vrha. Geometrijski gledano, to je perfektna piramida. Uzeo sam kompas i kompas mi pokazao da svaka stranica je orijentisana prema stranama svijeta. Istok, zapad, sjever, jug. A tako su se piramide pravile
u Kini, u Egiptu, u Peru, Cahokia piramide u Americi, u Kambođi, Indoneziji, jer sam proputovao čitav svijet na sve lokacije piramida. Mi mislimo o piramidama da su one građene u pustinjama, u Egiptu i Peru, ali većina piramida u svijetu građena je u drugom klimatskom pojasu gdje ima dosta kiša i onda zbog djelovanja vjetra i kiše raste vegetacija. 250 piramida u Kini prekrivene zemljom vegetacijom, 6 piramida u Bosni, 100.000 piramida Maja, Meksiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Belize u šumama, u prašumama. Dakle, bilo mi je jasno da imamo vještačku strukturu prekrivena vegetacijom. Započeo sam 2005. istraživanja kao fizičko lice, kao jedan čovjek, a sljedeće godine sam osnovao fondaciju za arheološka i naučna istraživanja i to je do danas postala najaktivnija arheološka lokacija u svijetu. Baš zanimljivo. I kakšne so v bistvu pozitivne posledice delovanja teh energij, ki so tam dol, vemo, zelo izmerjene, zelo močne, zelo zdravilne, kakšne efekte imajo na zdravje ljudi lahko? Mi smo dokazali u proteklih 17 godina da imamo barem 6 piramida u visokom, nazvali smo ih piramide sunca, mjeseca, zmaja, zemlje, ljubavi, 6. piramida i ogromnu mrežu podzemnih tunela. Do sada smo našli ulaze u 2 nivoa tunela. Mi pretpostavljamo da ima 100 km tunela. Našli smo 6 ulaza, očistili oko 3000 metara tunela i primijetili da se ljudi osjećaju jako ugodno u tunelima. Jedan je ulaz, recimo, imate 2,5 km tunela koje smo očistili. Što idete dublje, vi dišete sve bolje i bolje. Zbog negativni ioni. Tako je, to nije logično, ali ništa u Bosni nije logično, pa ni to. Ljudi koji imaju problema sa respiratornim organima, koji imaju astmu, nakon jedne posjete ne treba im pumpica za zrak, inhalator, 15 dana ili mjesec dana. Ljudi koji imaju visok krvni pritisak, normalizira se. Visok šećer, glukozu u krvi, pada za 5-6 poena. Ljudi koji imaju bolove vrlo često nestaju, čak i vrlo ozbiljne bolesti, tumori, rak, Alzheimer, vidimo revolucionaran napredak u ljudskom zdravlju. Mi uvijek kažemo da se naša fondacija ne bavi liječenjem, mi ne dajemo zdravstvene garancije, ali mi dijelimo svjedočanstva tih ljudi koja su izvanredna. I zaključili smo je da je jedna od svrha energije piramida zaštita našega zdravlja. Odakle nam taj izraz energija piramida? Nakon 17 godina istraživanja, mjerenja energetskih fenomena, došli smo do zaključka da piramida svojim oblikom pojačava prirodne izvore energije. Izvore koje stvara naša planeta, naša majka Zemlja. Kad pojačate prirodne izvore, prirodne frekvencije, one vam samo mogu koristiti. Primjera radi, izmjeri smo najbolji elektromagnetizam, 28 kHz, to je elektromagnetizam naše planete. Najbolju frekvenciju ultrazvuka, 28 kHz, to je frekvencija levitacije, osjećati se lagano. Jednu vrlo nisku frekvenciju, 7,83 Hz, u nauci to se zove originalna Schumannova rezonansa. To je naša originalna rezonansa planete. Danas, zbog naše tehnologije, ta rezonansa je 10, 12, 15, 18 Hz. U tunelima na piramidama u Bosni 7,83. I ovo što ste pomenuli, negativni ioni. Negativne ione nose velike beneficije za nas. Negativni ioni, to je negativno elektrisanje, višak elektrona u atomu i molekulu. Oni se povežu sa prašinom, postanu teški, padnu. Čiste zrak, atmosferu od čađi, od sumpor dioksida, od smoga, od duhanskog dima i od svih mikroba, virusi, bakterije, gljivice. Što više negativnih iona, to je bolje. U ovom studiju danas 20 negativnih iona po kubnom centimetru. U Ljubljani 150, na planini 1000, u tunelima bosanskih piramida između 20 i 60.000. Dakle, to su najviše koncentracije na svijetu i stoga naš zaključak
da kada ste unutra, vi imate proces regeneracije, pročišćavanja, a ako imate sreće i podmlađivanja. Odlično. Kaj pa te ionizatori, ko se zdaj kupijo, a ne? Ionizatori su vrlo praktični i vrlo korisni. Ionizatori proizvode visoke koncentracije negativnih iona, čak do 2, 3, možda i 5 miliona. Doduše, koncentracija rapidno opada kako se udaljavate. A recimo naše iskustvo je da 1,5 metar od ionizatora imate oko 50.000. To je koncentracija kao u tunelima. I to je idealno da vas drži zdravim, da jako dobro dišete i da dobro spavate. I to je moja preporuka, neka ljudi kupe ionizatore. Ali u tunelima ravne, u visokom, to je idealna kombinacija 4 energetska fenomena koja sam pomenuo, plus odsustvo svih loših zračenja. Koja su to? Sa neba dolaze kosmička zračenja, neka od njih su štetna. U tunelima ispod zemlje nema štetnih zračenja. Tu telefon ne dela. Tako je. Nema signala za mobitel. To su jako loše frekvencije. 3G, 4G, 5G. Dakle, 2,4 GHz, 6 GHz, 60, 300, jako loše frekvencije. Nema signala za internet, za Wi-Fi, također loše frekvencije. Nema prirodne radioaktivnosti koja dolazi ispod zemlje, to mjerimo Geiger-Millerovim brojačima. Dakle, nema loših zračenja, naše ćelije u organizmu nemaju neprijatelja i po prvi put u životu mogu da rade svoj posao. Šta je njihov posao? Da započnu proces rješavanja problema u organizmu. Neko ima visok pritisak, neko visok šećer, neko ima mentalnih problema, neko ima problema u energetskom omtaču, u auri. Unutra je proces obnavljanja. Torej, okrepimo samo zdravilne sposobnosti telesa. Upravo tako. Dakle, najbolja, najzdraviji način da vi ozdravite, da proces krene iznutra, iz organizma. Tudi sem slišal veliko zdravnikov, a ne, ste gostili že oziroma so bili pri vas, kaj pa zdravniki pravijo recimo? Imali smo, vrlo je važno da vam dolaze ljudi iz medicine, ljudi koji su doktori, koji pored teoretskog znanja vide promjene na sebi. Recimo imali smo ljude koji su pulmolozi, epidemiolozi, virolozi, dakle koji znaju šta znači kada imate stalne neke bolesti pluća, kad imate bronhitis, kad imate upalu pluća, kada imate alergije. Profesorica Ermina Kapetanović, ona je recimo svaku zimu imala upale pluća, svako proljeće alergije. To vrlo teške. Zadnje 3 godine dolazi na jesen kod nas u tunele nekoliko puta i priko zime nema bolesti. Tako da su nam takva svjedočanstva jako važna. Torej, da dejansko vidimo rezultate, efekt in to takoj, ne? Tako. Odlično. Ali so to največje, najstarejše piramide na svetu? Kako bi recimo imeli kakšen dokaz za to? Kako dokazujete veličinu i dimenzije? Vrlo jednostavno, izmjerite. Do sada se smatralo da je najviša piramida na svijetu velika piramida u Egiptu, koju često zovu Keopsova. Mada je faraon 4. dinastije Keops nije gradio, ona je napravljena puno ranije. Ona je visoka 146,6 metara. Piramida u Bosni, ono što je meni bilo od početka vidljivo na topografskoj mapi, još 2006. 2005. da je visina barem 220 metara. U međuvremenu vršili smo iskopavanja, 1 metar ispod nanosa zemlje, nalazimo blokove, pravougaone, kvadratne. Analizirali smo ih, riječ je o vještačkom betonu. Dakle, piramida je prekrivena betonom. Kupili smo nekoliko parcela u podnožju na 270 metara od vrha, tu smo našli beton i primijetili smo da kada smo snimali jednom tehnologijom koja se zove LIDAR ili LIDAR, ona satelitskim zrakama ide ispod zemlje, da u stvari građevina ide skroz do dna doline 360 metara. To je ubjedljivo najveća piramida na svijetu. Drugi dio pitanja, starost. U nauci starost se najčešće određuje radiokarbonskim datiranjem ili uranijum-torijevim analizama. Mi smo radili 28 analiza uzoraka kroz ove dvije metode i idemo u prošlost 29
do 30.000 godina, što znači da to jesu najstarije piramide na svijetu. In kdo jih je gradil in na kakšen način so povezane med seboj, da skupaj tvorijo to povišeno energijsko vrednost? Ono što znamo za graditelje je da su bili vrlo napredni. Znali su moć geometrijskih oblika. Piramida četvorostrana na našoj planeti je najjači geometrijski oblik za pojačavanje energije. To je bilo jedno veliko znanje. Nadalje, znali su moć elemenata sakralne geometrije. Koji su to elementi? Jednakostranični trougao, heksagon, broj pi 3,14 i broj fi 1,618, zlatni presjek, spirala zlatnog presjeka, Fibonacciova formula. Dakle, svi su ovi elementi inkorporirani kod bosanskih piramida, kod egipatskih piramida, u Stonehengeu, na tim megalitnim građevinama. Dakle, to mi pokazuje da su bili napredni. Nadalje, beton koji smo našli, smo analizirali. Da biste odredili kvalitet betona, prvi element je čvrstoća na pritisak. Što čvršći beton, duže traje, bolja kvaliteta. Naši betoni danas od 10 do 60 megapaskala. Betoni na piramidi u visokom od 73 do 155 megapaskala. Dakle, imali su tehnologiju da prave bolji beton nego mi danas. Kroz vrh piramide Sunca imamo energetsku zraku, koja je 28 kHz, električna po prirodi, to su u nauci zovu skalarni valovi, i to nam sve govori da su ti graditelji bili vrlo, vrlo napredni, ali od njih do sada nismo našli nikakvog pisanog. Ok, bova nadaljevala v kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemen gost, dr. Semir Osmanagić, ki je prišel iz Bosne. Ja, dr. Osmanagić, ko ste začeli sprva izkopavati in kasneje predvsem čistiti te prazgodovinske podzemne labirinte ravne, ste odkrili, da so zgrajeni na več načinov. Nam lahko pišete, na kakšen način se med seboj razlikujejo te stili gradnje, kdo je te tunele gradil, kakšne so njihove lastnosti? Moje iskustvo sa piramidama širom svijeta je da su tuneli kod najvećih i najstarijih superiornih piramida uvijek bili sastavni dio kompleksa. Na platou Gize u Egiptu, gdje su 3 velike piramide, Keopsova, Kefrenova, Mikerenova, imamo 4 nivoa tunela, ali oni nisu otvoreni za javnost. Zašto? Jer su stariji od 12.000 godina, što bi potvrdilo da su i egipatske piramide puno starije nego što nam govori. Torej ta zgodovina ne drži, kar nas uči. U Kini, provinciji Shanxi, 250 piramida, ispod svih njih su tuneli. Civilizacija Maja, recimo u Palenkeu, u državi Chiapas, pronašli su tunele koje povezuju sve piramide, a nekada ih je bilo 1229 samo u Palenkeu. Dakle, tuneli su uvijek sastavni dio piramida. Kod nas u Bosni našli smo 2 nivoa, ja pretpostavljam 3 do 7 nivoa tunela. Oni su građeni u materijalu koji se u geologiji zove konglomerat. Konglomerat je kombinacija kamena, šljunka i pijeska. Dakle, neko je iskopavao tunele u konglomeratu, izbacivao kamen, šljunak i pijesak. Ogromne količine. Šta su radili s tim? Povezali su ih sa topljenom glinom i dobili su najkvalitetniji beton s kojim su prekrili najveću piramidu svijeta. To je direktna veza između tunela i piramide. A tuneli su pravili na takav način da nije to samo 1 ili 2 tunela, već pravi labirint, ogromna mreža prolaza, raskrsnica, komora, podzemnih jezera. Znali su da je to vrlo sigurno mjesto da sprečava sve loše radijacije, sva loša zračenja. To je bila prva civilizacija prije 30.000 godina. A onda, prije 5.000 godina, došla neka druga civilizacija i sve tunele zatvorila.
ubacili su šljunak i pijesak. Svakih 10 metara napravili su zidove, mi ih zovemo suhozidovi, suhi zid, nema maltera, nema cementa, nema vezinog materijala. I sve su tunele zatvorili do samog ulaza. Taj ulaz je bio otvoren 2005. godine kada sam ga pronašao i to su svi zvali prirodna pećina Ravne. To je bilo malo, nekih 15 metara. Ali ja sam vidio taj zatvoreni tunel, polukružni svod i rekao sam ovo nije prirodno. Počeli smo da izbacujemo šljunak i pronalazili tunel sa lijeve strane, sa desne, raskrsnice, prostorije, ogromnu mrežu. Dakle, to je jedno pravo čudo ispod zemlje. Zanimivo. Kaj pa porečete tistim ljudem, ki se še malo smejijo temu, ki ne verjamejo, recimo, ne, kako bi mogoče njim dali nek tisti dokaz? To pa je nekaj na tem še dodatno. Kada dolazite sa novim idejama, uvijek postoje otpori. Te nove ideje mogu biti u arheologiji, u kulturi, u nauci, u muzici, u sportu, u medijima, u korporacijskom svijetu. Nagajajo, ne? Vi dolazite kao novi, puni ideja, a oni koji su tu stari, oni hoće da sačuvaju status quo. I onda vas uglavnom učutkaju, jer ćete ostati bez posla. U mom slučaju ja sam bio nezavisan, samostalan, imao sam svoje financije, tako da uprkos tome što su me 2005. 2006. napali iz kulturnog establishmenta arheolozi, historičari, geolozi, muzejski savjetnici, mi smo nastavili dalje. Oni su u početku, uglavnom, znate, oni vas vrijeđaju, kako vi ne znate, pa vam se smiju, a vi nastavljate, koristite instrumente, vršite naučna datiranja, laboratorijske analize, dakle, vi odgovarate naukom, oni vas pokušavaju vrijeđati. Onda vremenom shvate da nemaju argumenata i onda šute. U ovom momentu, ovo je sada više faza jednog bojkota, oni šute. Jer kad je jedna velika ideja, kao što je naša, ona mijenja svjetsku historiju, zgodovinu. Moraju se sve knjige historije promijeniti. To nije jednostavno. Vi imate profesore, doktore nauka, doktorske disertacije, način na koji uče djecu, sve je krivo. Sve pada u vodu, zato je tako veliki otpor. To dolgo časa traja, ne, da v akademskem svetu ljudje spremenijo razmišljanje, ne, že Arthur Schopenhauer mi je zdaj prišla na misel, je rekel, ne, vsaka nova, ne vem, resnica gre čez 3 faze, predno je priznana, na prvi doživi posmeh, na drugi ji nasprotujejo, se upirajo, in na tretji rečejo, se smo vedeli, da je tako, samoumevno je, ne. Torej, verjetno nekaj takega se zdaj dogaja. Mi prolazimo u stvari kroz sve faze, zavisi kako u kojoj zemlji. U Bosni smo, dakle, prva faza smiju vam se, druga faza agresivno vas napadaju, treća bojkot i šuti se, a u četvrtu vas prihvate. U Bosni smo recimo između 3. i 4. U Sloveniji između 2. i 3. U Njemačkoj između 1. i 2. Ali to je potpuno nebitno. Nauka poznaje naučne metode, ako se time bavite, prije ili kasnije ljudi će priznati. Problem je što imamo u nauci politikanstvo. Dakle, ljudi se bave više politikom, odlučuju šta je dobro za svijet, šta reći, a šta ne. A kad znamo da na povijest, historiju, zgodovinu kontroliraju ne male zemlje, ne male fondacije kao naša, već elite, prije svega engleske elite. Onaj koji vlada historijom, vlada sadašnjošću. Tu nastaje problem. A mi imamo prve piramide u Europi, najveće na svijetu, najstarije na svijetu, najveću mrežu tunela. Nekad su govorili da Osman Agić sam kopa tunele. Ako sam ja iskopao 100 km tunela sa 10-ak ljudi, ja sam građevinski genij. Onda su govorili kako ispod zemlje na piramidi Sunca, kako Osman Agić sam tamo lijeva beton. Ako sam ja hiljade i milijone tona betona izlio, pa za 50 godina će me slaviti kao najveći građevinca ikad. Da. Ko nekako je. Kje na svetu so pa znani ti podzemni labirinti, ki podpirajo ta pretok energije piramide, ki je zgrajena nad njimi? Dakle, u Egiptu imamo podzemne tunele koji idu ispod platoa Gize. Tamo imamo još nekoliko karakteristika. Jedan od ulaza u tunele u Egiptu je ispod lijeve šape Sfinge. Pomaknete na veliki kružni kamen, ulazite u tunele, dolazite do sredine platoa Gize, unutra su 2 velike galerije.
ih zovu Hall of Records ili knjižnica, biblioteka Atlantiđana. Tu su izgleda Zahi Havas i njegova ekipa pronašli mnoštvo znanja od prije 12.000 godina koje je pripadalo izgubljenim civilizacijama, kojeg nisu dali na uvid javnosti, jer kažu da bi se kompletna socijalna struktura naše planete promijenila, religije bi propale i zbog toga imaju monopol nad tim znanjem i drže ga kao tajnu. U našem slučaju tajni nema. Vi kada pristupate tako velikom projektu, nije dovoljno imati samo arheološke metode, nije dovoljno samo zaposliti egiptologe. Vi morate imati interdisciplinarni naučni pristup. Geofizičari, fizičari, inženjeri zvuka, elektroinženjeri, inženjeri telekomunikacija, medicinski doktori. Pored klasičnih nauka, arheologija, geologija, paleontologija, biologija, geodezija i tako dalje. Tek sa takvim pristupom možete da shvatite da su te megalitne lokacije i piramidalne lokacije pojačavale energiju. Zašto koristite energiju? Komunikacija kroz energetsku zraku, zaštita zdravlja. Broj 3, voda. Ovo je najvažnija tekućina u našem životu. Voda koju mi pijemo, gradska voda, ona je energetski mrtva. U njoj je klor, u nekim zemljama ima fluorida, u Velikoj Britaniji, Irskoj, Španiji i tako dalje. U njoj su ostaci teških metala, ostaci nanočestica plastike. Ta voda je energetski mrtva. Voda koja je flaširana, ona je još gora. Dodaju aluminij, bari i drugi. Ono što je zdravo je izvorska voda. Nekada, prije 100 godina, prije 5000 godina, ljudi su pili izvorsku vodu. Danas je ovo postala industrija vode. Čim je industrija vode? Aditiv. Gotovo. Hrana. Kada uzgajate hranu u svojoj bašti, u svom vrtu, to je hrana. Kada kupujete u samoposluzi, to je industrija hrane. Aditiv i to više nije zdravo. GMO i tako dalje. Energija piramida unapređuje molekularnu strukturu vode. Kada zamrznemo recimo uzorak gradske vode i uzorak vode iz piramida u visokom, velika razlika. Gradska voda ima jednu formaciju koja je jako loša, vidi se da je razbijena, nizak nivo vibracije. A geometrija vode iz piramida heksagonalna, šestougaona. To je način geometrijski oblik kad je riječ o energijama i kristalna struktura, kao božićno drvco. Drugim riječima, energetski živa, vibrira visoko. Sljedeću stvar koju smo dokazali, kada stavite sjeme graha, pasulja, fažola, u piramidu, tunele i stavite jednu kesu kod kuće. Ova kesa kod kuće, kontrolna grupa, 60% je klijavost nakon 14 dana. Dakle, 60% proklija sjemena. A sjeme iz tunela i sa piramide 100%. Dakle, energija piramide otiče i na DNK živih pića. Vpliva tudi na epigenetske izražene genove. Imamo jedan aparat profesora Korotkova iz Sankt Peterburga. Zove se BioWell, koji posmatra 4 elementa koja ne možete naći u ovom običnom zdravstvu. Jedno je aura, bioenergetski omotač, prije i poslije tunela. Analizirali smo 4200 ljudi prije ulaska u tunel i sat vremena nakon izlaska iz tunela. Više od 90% ima auru koja je popunjena i koja je poboljšana. Analizirali smo 7 čakri na ljudskom tijelu. Dakle, mi imamo osim fizičkog i energetsko tijelo. Te čakre su zbog načina života, punog stresa, loše ishrane, one su razbacane, nisu u balansu. Nakon posjete tunelima, vraćaju se u balans i proširuju se. Ako energija bolje teče kroz čakre, utječe na naš krvotok i naša krv ide u sve arterije, arteriole, dakle zdraviji smo. Analizirali smo nivo stresa prije i poslije tunela, on se spušta. Analizirali smo nivo energije u ćelijama i taj nivo se uvijek pojačava. Dakle, naš zaključak, energija piramida
je korištena da bukvalno unaprijedi sve naše aspekte života. Nas su učili da su piramide građene kao grobnice faraona. Od 155 egipatskih piramida nema ni jedne mumije u piramidama. Faraoni su sahranjivani u dolini kraljeva. Naš zaključak, piramide nisu građene zbog jednog mrtvog tijela, kralja ili faraona, već su građene za zajednice živih ljudi, da služe hiljadama godina, da unaprijede hranu, vodu, socijalne odnose, zdravlje. I to sada ima smisla. Zašto bi neko gradio objekat od 6 miliona tona u Egiptu zbog jednog mrtvog tijela? Ako pravite da služi čitavoj zajednici na jako dug vremenski period, to ima smisla. To je potem to, ne? Je. Odlično, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije, z menoj krasen gost, dr. Semir Osmanagić. Ja, Semir, kaj pa arheološki park Ravne 2, a ne, ste zgradili po lastni predstavi, kako je sploh prišlo do tega projekta, kakšen je ta višji namen, a ne, tega projekta, mogoče kakšna beseda na to temo. Mi smo prije 17 godina započeli ovaj projekat istraživanja bosanskih piramida kao arheološki projekat. Vrlo brzo smo shvatili da arheologija nije dovoljna, pa smo proširili na različite naučne discipline. Onda smo išli u energetski aspekt. Sa energetskim aspektom koji djeluje na našu duhovnost, na našu duševnost, ušli smo u taj aspekt. Nakon toga u ljekovitost, jer se potvrdilo da energija piramida djeluje jako dobro za naše zdravlje. Onda smo shvatili da to nije dovoljno, jer ljudi dođu na naše lokacije, obiđu ih i idu dalje, idu u Sarajevo, idu na more, vraćaju se kući. Kupili smo gotovo 100.000 kvadratnih metara močvarnog blatnjavog zemljišta u blizini, uredili ga, očistili ga, napravili drenažu vode, napravili lijepe travnate površine, a onda počeli praviti instalacije. Vodene fontane, bine za jogu, bine za meditaciju, koncertne bine, kamene kugle, labirinte energije, labirinte ljubavi, labirinte pročišćenja, labirinte zdravlja. Dakle, čitav niz tih predivnih instalacija gdje bi ljudi dolazili na opuštanje. Park je postao park cvijeća, park djece, park rekreacije, park za duhovni mir i spokoj. Onda smo počeli sa organizacijom festivala, sajmova, koncerata, predavanja, promocija knjiga, folklora, nastupa različitih grupa, festival tanga. Dakle, vrlo različite sadržaje koji su privlačni i sve smo to omogućili besplatno. Ulaz u park je besplatan, veliki park koji nas jako puno košta za održavanje, parking besplatan, instalacije besplatne, toaleti besplatni, Odlično. svi ti koncerti besplatni. Bravo. I ljudi se sve uvijek pitaju pa kako to je sve besplatno. No, kako to? Ali mi idemo na to da nam broj posjetilaca raste svake godine koji će kupiti kartu pa da. za tunel, kartu za piramidu sunca, knjigu, suvenir i tako dalje. I broj posjetilaca u zadnje 4 godine kretao se ovako. 2018. 40.000 ljudi. 2019. 50.000. 2020. korona godina. 75.000. 2021. 135.000. 2022. očekujemo oko 200.000. Dakle, baš pokazuje jedan krasan rast, jer ljudi prepoznaju da mi nismo ovdje zbog komercijalnih razloga, da zaradimo novac, već da ponudimo jedno mjesto retreata, dakle jedno mjesto spokoja za ljude, gdje će ostvariti tu svoju harmoniju sa prirodom. Mi zapravo kroz sve ove naše programe, kroz nutricionizam, kroz joge, meditacije, kroz svjesnost da je bolja voda koja je zdrava, koja je izvorska, koja visoko vibrira umjesto onoga što pijemo. Dakle, kroz sve te elemente govorimo o jednom drugačijem, zdravijem konceptu života.
Ovo vrijeme kako sada živimo, sa svim ovim tehnološkim spravama, od mobitela preko kompjutera i tako dalje, to su naši produžeci. Sutra ćemo mi postati produžetak tog mobitela i telefona. I to je onda loše. Onda oni nama upravljaju. Seveda, vse to hoče Treba držati- umetna inteligenca. Tako je. Tehnologiju, s njom se treba služiti. Bez tehnologije naša emisija ne bi išla na Ja. YouTube ili na televiziju, ne bi nas vidjeli. Bez tehnologije ne bi bilo e-mail komunikacije i tako dalje. Ali Da se ne da zlorabi. ne postajemo robovi Tako. tehnologije. Stoga nam je vrlo bitno odnos prema mladim generacijama. Mi pozivamo škole i dolaze na stvarno hiljade i hiljade djece iz čitave Bosne i Hercegovine. Nekad čitava škola dođe, 600-700 djece, provedu dan u parku. Nema saobraćaja, sigurni su, imaju vodu, imaju toalet, imaju velike površine da igraju fudbala, odbojke, slušaju muziku, ali usput čuju i našu priču, posjete tunele, ostvarimo jedan fin utjecaj na njih i govorimo im o harmoniji sa prirodom. Tako da je to vrlo važno za budućnost, jer smo mi sami izgradili ovu oazu i kako ste i postavili u pitanju zbog čega smo pokrenuli ovaj projekat. Pa pokrenuli smo ne čekajući državu, da nam država i vlada i ministarstva daju, određuju, finansiraju. Pokazali smo svoj entuzijazam, svoju inicijativu, svoju kreativnost i napravili predivnu kulturnu oazu. Sad zamislite da ima još takvih 10-20 u BiH, da ima 30 u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, 100 u Njemačkoj, 1000 u Americi. Pa samo sa time mi bi ostvarili presudan utjecaj na stanovništvo. I mi bi mogli promijeniti svijet. Umjesto da nas drugi vode i uvijek nam govore šta treba da mislimo. Tako, ja. Torej, tudi vrhunski športniki prihajajo, ne? Recimo Novak Djokovic je pogosto obiskovalec v visokem, ki vemo, da je tudi odprt na energije in najboljši igralec tenisa na svetu, ne? Letos so mu naredili celo igro. Novak je bio 5 puta u posjeti visokom u protekle 2 godine. On je čovjek vrlo širokih vidika, jako puno čita, svaki dan meditira, hrani se vrlo zdravo i na svjetskom teniskom je tronu više nego iko drugi. Ja. On zna da prepozna vrijednost ovoga što imamo u visokom. On razumije energije, on razumije duhovnost, on razumije čistu izvorsku vodu. Dakle, on razumije te stvari. Uz njega su došli mnogi drugi, recimo košarkaš Vlade Divac iz Srbije. Svi bosanski sportaši, atletičara Meltuka. Mi svake godine u julu organizujemo manifestaciju NBA zvijezde za djecu bez roditelja. Ako smo recimo prošle godine imali bosanske košarkaše, Jusuf Nurkić, Teletović, Musa. Imali smo 120 djece iz sirotišta, iz Sarajeva, Banja Luke, iz Zenice i Mostara. I taj dan smo i mi zapravo bili roditelji. Jer roditeljska ljubav je ono što je najviše treba u životu. Ove godine planiramo dovesti košarkaše iz drugih država, iz Srbije, Jokića, Bogdanovića, Crne Gore, Vučevića, Hrvatske. Pokušat ćemo, slat ćemo poziv ponovo Luki Dončiću. Želimo da oni uljepšaju toj djeci jedan dan i da im ostanu trajne uspomene. Dakle, ovo već malo i humanitarni rad. Ovo nije rad da sad mi dajemo broj žiroračuna za te domove. Ne, želimo da se djeca sjećaju ovih stvari. Želimo da djeca budu super zvijezde jer oni su čitav život nekako u podređenom položaju, pogotovo kad su iz domova. Čitav život se stide se svog imena, a tog dana su ponosni na svoje ime. Odlično, lepo. Radi prihajate tudi v Slovenijo, ne? Skoraj vedno, ko vas povabijo na predavanje v države, ne? Zahodne Evrope, si vzamete dan, 2 časa za predavanje, tudi danes imate eno predavanje v Plaza Hotelu, ne? Ali za različne meritve tudi megalitnih in drugih lokacij v Sloveniji. 15. decembra ste tudi upravili v bližini Maribora na hribu Piramide, ne? In ta naj bi bil glede na 400 let stare legende prava piramida. Mogoče kakšno besedo na to temo. U Mariboru zbilja imamo uzvišenje, brdo koje se zove Piramida, ima jednu trouglastu stranu, zbog toga su ga nazvali Piramida. To nije vještačka konstrukcija, ali ima vrlo dobre, vrlo ugodne energije.
Nekada su u Mariboru do tog brda piramida bilo još 7, kao da su tumulusi. Danas su oni svi kao povezani, prekriveni zelenom vegetacijom. Mislim da je tu bilo nekih drevnih konusnih građevina koje se zovu tumulus, dakle nešto što je radila ljudska ruka. U Sloveniji ima drugih interesantnih lokacija, megalitnih lokacija i tako dalje, i uvijek kada dođem da vršim mjerenja, vrlo je važno da vi naučnim instrumentima pokazujete da je neko znao da su ti oblici piramide, konusa ili kugli najmoćniji geometrijski oblici kad je riječ o energijama, i oni pojačavaju dakle energije koje dolaze, koje su prirodne i tako dalje. Se tiče predavanja, tu sam obišao praktično čitav svijet, svake godine držim oko 60-70 predavanja u 30-40 zemalja. U Sloveniji sam vrlo često, barem jedan godišnje, imamo divne ljude koji podržavaju projekat odavde, koji dovode organizovane grupe, koji zbilja odlaze oduševljeni našim prijemom, onime što su vidjeli, jednom drugačijom energijom. To nije energija grada, betonskih zidova, to je energija prahistorije, energija prirode, energija ovih divnih objekata, ima čak i dosta i ljekovitih iskustava, tako da svaki njihov dolazak u Bosnu je za nas posebna poslastica, a ja znam da i oni uživaju. Tako da u Sloveniji ću nastaviti da dolazim, da sarađujem sa tim sjajnim ljudima. Odlično. Kako pa vi vidite prihodnost človeštva? Ne? Mnogi se dejansko sedaj usmerjajo v smer nekega transhumanizma, tukaj je lahko seveda ogromno pasti. Kaj lahko mogoče mi naredimo, da ne gremo v to smer? Mi smo jedna čudna vrsta u svemiru. Vrsta koja zbog nejednake distribucije ima jednu vrlo usku elitu super bogatih, 2500 multimilijardera, koji imaju puno više nego što ikada mogu potrošiti. Zbog toga se više ne bave materijalnim stvarima, nego se bave kontrolom i manipulacijom. A nažalost, kako idemo prema toj piramidi moći, prema njenom dnu, imamo milijone i milijone ljudi koji umiru od izlječivih bolesti. Svake 3 sekunde, dok traje naša emisija, svake 3 sekunde umire jedno dijete širom svijeta, što je sram. Ako jedna zemlja može da izdvoji zvanično $750 milijardi za naoružanje, neke druge po nekoliko stotina, nekoliko desetina milijardi, da mala frakcija toga bi potpuno eliminisala glad u svijetu. Ali ono što je gore, kroz ta vojna sredstva razvijaju takve moći da mogu uništiti planetu bezbroj puta. Nekada je to bilo nuklearno naoružanje, 60, 70, 80. godine. Pa hemijsko naoružanje, 90. godine. Danas je to biološko oružje već zadnjih 20 godina. Stotine bioloških laboratorija širom svijeta. Zašto oni razvijaju te viruse i bakterije koji mogu naškoditi samo ljudima? Zašto oni rade protiv čovječanstva? I tu nestaje ovaj spisak koji radi protiv čovjeka. Pomeni se transhumanizam. Ja bi ga zapravo kroz projekt vještačke inteligencije prikazao kao možda i najopasniji projekt za budućnost čovjeka, prihodnost čovjeka. Vještačka inteligencija, dakle, kada vi kroz svoj rad napravite takve kompjutere koji puno brže procesuiraju informacije od vas, koji počinju zaključke puno brže stvarati od vas, koji zapravo daju samo jednu korektnu verziju, dakle nema one humanosti, nema ljudskosti, nema emocija. I u onom momentu kada ti superkompjuteri počnu da proizvode još naprednije kompjutere, kad vještačka inteligencija stvara superiornu vještačku inteligenciju, šta će se onda desiti? Onda će ta superinteligencija shvatiti da je slaba tačka u čitavom sistemu čovjek. I onda će ga se vrlo lako riješiti. Jer superinteligencija kroz kompjutere, kroz automobile, kroz televizore, kroz mobitele, kroz kompjutere vrlo lako može da zbriše čovjeka sa lice planete, što znači da smo napravili još jedno sredstvo koje nas može uništiti. I nadalje, kada vidite da čovjek počne da ubacuje u sebe te dijelove vještačke inteligencije,
a da ovi danas najbogatiji ljudi na svijetu koji vode tehnološke kompanije žele da ostvarujući ideju vječnog života, da pohrane sve svoje informacije, memorije, emocije i tako dalje u kompjuter, to će ponovo biti još jedna opcija da to bude kraće čovječanstvo. Torej, kontrola uma, ne, misli, Tako, čustev, vsega. Tako. Izlaz u svemu tome, povratak prirodi. Zbog čega mi toliko insistiramo na harmoniji? Harmoniju u našem životu. Harmonija sa prirodom je jedno. Vi znate kada ste među 4 betonska zida i pratite televiziju, toliki broj zaraženih, toliki broj umrlih, vama stvarate skobu, strah, neizvjesnost. Kao je to u park ili još bolje na planinu. I još živite, ne razmišljate o tim Nizke vibracije. tako, ne razmišljate o tim niskim vibracijama, Ja. razmišljate o sebi, osjetite svoju neku životnost, vitalnost, dobre energije. No onda je to cilj da mi vibriramo više. Dakle, izlaz je u tome, to nije samo harmonija sa prirodom, to je harmonija u firmi. Mi vidimo u firmama su tolike tenzije, ljudi se ne podnose. Mi vidimo tenzije u porodici, nemamo harmoniju u porodici. Otac, majka, djeca, taj jaz je veći nego ikada. A još kada vam forsiraju riječi kao umjesto fizičke distance, forsiraju socijalnu distancu. Socijalna distanca, ja sam doktor sociološke nauka, to je naš pojam sociološki, on znači svaki čovjek vam je potencijalni neprijatelj. Dakle, koga god sretnete, to nije naša priroda. Naša priroda je druženje sa drugim ljudima. Pozdrav, zagrljaj, poljubac. Tako To imate u Bosni bolj, ne? Prema tome, to su izlazi za čovječanstvo. Sve ovo što imamo od tehnologije treba da služi nama, a ne da elite preko tehnologije upravljaju nama. Tako je, se strinjam. Dejansko rabimo narediti en kvantni skok na nivoju zavesti sedaj, prebuditi čim več ljudi, a ne, da ne bomo prišli mogoče do takih sidov, oziroma da se njihov načrt ne bo išel. I to je upravo izlaz. Dakle, da ljudima podignemo svijest. Kako podižemo? Mi smo vrlo... Kako lahko ta energija, recimo, piramid pomaga? Tako, mi smo kompleksna bića. Mi smo fizička bića za jednokratnu upotrebu i s nama ide emotivni dio, intelektualni dio, energetski dio ovoga tijela. I mada je to za jednokratnu upotrebu, trebamo ga iskoristiti što bolje tokom ovog života. Drugi naš aspekt je duša. Duša je evo ovdje skrivena. U trenutku smrti duša izlazi iz tijela, ona je 21 gram. Tijelo toliko postaje lakše. I duša iz ovog tijela ide na druga iskustva. U drugo tijelo, pa u treće, pa u četvrće. Pa napušta ovu planetu, ide na drugu, pa na treću. Pa druga zvijezdana konstelacija, druga galaksija, na kraju drugi kosmos. Dakle, ako vi znate da imate dio sebe, jedan entitet, dušu, koja je skoro vječna, ne trebate se bojati. Zašto se ljudi boje kad gledaju televizor? Za mene nije objašnjenje, pa znate, ne mogu ja moram se čuvati jer moji su roditelji bolesni. Svako od nas ima svoju sudbinu, to treba prihvatiti. I treći dio koji je u nama je božanska iskra. Znate kako svete knjige kažu, Bog je svuda oko nas i u nama. Naše fizičko tijelo je zaštita za dušu. Naša duša je zaštita za tu božansku iskru. Prilikom meditacije mi možemo da dođemo do svoje duše i svih njenih iskustava tokom prošlih i budućih života. I onda ćemo shvatiti da je strah potpuno nepotreban. Kad se ne bojite, postajate slobodan čovjek. I sad zamislite, imamo zajednicu slobodnih ljudi širom planete, onda je potpuno irelevantno ko je u politici, ko je predsjednik, ko je ministar, šta oni govore. Tako. Vi ste slobodni ljudi, na vas ne mogu utjecati. In tega se bojijo, takih svobodnih, A kad ste prebujenih. samo u fizičkoj dimenziji, u materijalnoj, kad vas straše, kad vas ucjenjuju sa novcem, sa poslom, sa putovanjima, bojite se, Ja. onda oni vladaju vam. Torej, odpreti srce, Otvoriti. čutiti ljubezen, ki je nasprotje strahu in potem Dobro. smo zmagali. Tako je. Odlično.
Hvala, dr. Semir Osmanagić. Ogromno znanja, ogromno izkušenj, res moj poklon, spoštovanje in nadaljujeva še v drugi oddaji. Lahko bi jih pa posnela vsaj 10, ker imate toliko znanja. Fino, hvala. Ja, hvala. Torej, hvala vam za tokrat in se vidimo v prihodnji oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.